Prestasiebestuur en prestasiebeoordeling is verwante maar afsonderlike konsepte in menslike hulpbronbestuur. Om hul verskille te verstaan, help organisasies om effektiewe werknemersevaluerings en ontwikkelingsprosesse te implementeer. Prestasiebestuur is 'n deurlopende proses wat doelwitstelling, terugvoer, afrigting en ontwikkeling behels om werknemers se doeltreffendheid te verbeter. Prestasiebeoordeling is 'n periodieke assessering van 'n werknemer se vorige prestasie wat tipies jaarliks of halfjaarliks uitgevoer word. Prestasiebestuur fokus op langtermyn werknemergroei, terwyl prestasiebeoordeling hoofsaaklik vorige werk en bydraes evalueer. Prestasiebestuur is proaktief en behels gereelde terugvoer en afrigting, terwyl prestasiebeoordeling meer reaktief is en dikwels met vaste tussenproses plaasvind. Die sukses van prestasiebestuur hang af van voortdurende kommunikasie en betrokkenheid, terwyl prestasiebeoordeling gewoonlik 'n formele, gestruktureerde hersieningsproses is. Beide benaderings is noodsaaklik om werknemersprestasie met organisatoriese doelwitte in lyn te bring, maar prestasiebestuur bevorder voortdurende verbetering. Terwyl prestasiebeoordeling vorige prestasies assesseer, verseker prestasiebestuur voortdurende ontwikkeling en beleining met organisatoriese doelwitte. Organisasies trek voordeel uit die integrasie van beide om werknemersprestasie effektief te verbeter.